Assalamu alaikum. Haray mi wuri kam fop lalandi staydo e jam ala taw haray do jam mi wowluno mi inni mo suudi mafure yaw habboda mo ka berde mi wowli mi andini jamala ginew mi inni tumba ko assassinado mi wowli mi andini min ni andube be tumba no andi tumba kon wadi habe assassini mo donc fewdo ka fewndide ndo piiji buy fuɗɗi yaltude haalaji ɗin fop hande kadi watti yaltude no ɓe wariri noon tumba ɓeeɗo wonno ñaawde tumba en fof meɗen en anndi ko feƴƴi kon 28 septembre ko ɓeeɗo wonno ñaawde tumba e dadis e heeditiɓe wonnoɓe ɓe tawnoɓe o mascarade feƴƴuɗo ɗon fof donc en yiiɗo tumba koko ɓe sokkimo ɗo fof koko ñaawa ɗo fof o wawali hisude ɓe nangimo ɓe ittimo ko maison central jano ɓe nabi ko maison central e koya ko toon ɓe wawimo huuɓinde ladial makko joni noon fewndo ka fewndiden ɗo en fof meɗen en anndi tumba ladial makko huuɓi tun ɓe ɓeydi grade ji maɓɓe ɗi c'est à dire ko promesse ɓe prometano hamɓe moƴƴi si ɓe waɗi golle maɓɓe ɗen joni noon fewno ka fewne ɗo ande hunde wotere jamala guine goto lawotako goto dogata hande kadi ka fewdiɗen nini ko bata chef de bataillon commandant bataillon du bataillon ko onno hande kadi visana nini ko fewdiɗen ɗo donc on mi mari komi wiyata jamala guine on ɓeɗo en takkotako ɓeɗo ko ma waɗi de maɓɓe tinde tasande he Ibrahima Sori de Tunkara o ɓeydiraka grade makko o nomiraka ɗo ministériel sina fi tun yo tumba exécuté sina fi tun yo tumba yo ladial makko itte ko ɗum tun ɓe waɗi no par ce que ɓe andi tumba yettiri koɓe wo hay so dari ke yesso 12 bal o wulata hay goto kanko ko wulata ko allah taggoto mo donc haray kono ande hunde wotere ɓeɗo ko gouvernement de récompense ɓe prometano noon anduɓe ɓe noon kadi tumba no andi tumba ɓeɗo ɓuuri andude tumba par ce que tumba yewtereji ɗin fof ko yesso Ibrahima Sori de Tunkara o yewtiri ko ɓe ñaayi makko fof ko ɓe ñaayi hay bindi goto Ibrahima Sori de Tunkara mankali ka jugement makko donc a fewndire ɗo himo andi himo felliti joni kon mi wari komi wiyata jamalaji naw ɓeɗo no yiide ɗo Ibrahima Sori de Tunkara algasi mo yaadi ɓe maɓɓe wonnoɓe ɓe funde ñande ka ko wonnoɓe ɓe ñawde fof ka procès ene mi landito moƴƴa ene onon on landike hoore mon ko fiyon ɓe levani ko fiyon ɓe nomiri ɓe ɗon iɗon duwano posere hoore mon en question mais vu que ɓe sacrifie yimɓe ɓen ɓe ara kadi ɓe fewta e moɗon kadi ɓe innana kamɓe ɓe faminana kamɓe harale ko kamɓe on yiiɗo yewtereji bu yewtama joni noon so yahay famille tumba on kamɓe ɓe jaɓali wowlde haalaji gon toon par ce que ɓe andi si ɓe woli ɓe nangete si ɓe andi si ɓe woli ɓe nangete na babe mum tumba wona bandiraɓe makko wona ɓengu makko en hay goto wata wolde réalité on par ce que ɓe andi hande wonɗo laggine goɗɗo so ta woldende laggine gonga o wuura ka suudu makko e dow jam ɓe ronka mo arde nangude ɓe naɓa mo ɓe kirnapa mo destination inconnue donc on mi mari komi wiyata jama o ande moƴƴa tumba o wara ko on ɗum wari tumba ko Mamadi Doumbouya e Ibrahima Sori de Tunkara ko kamɓe on waɗi ɗi programme ji ɗo ko kamɓe waɗi au géo c'est à dire ko ɗum ɗo ɓenta la loi de la programmation militaire un truc comme ça ɓe programme affaire on ha moƴƴi si ɓe ari noon ɓe nomita Ibrahima Sori de Tunkara ɓe ɓeydi gradji makko ni ɓe ƴetti oɗa ɓe nomi ɓe naɓirimo ka cuuɗi ñawitere ɓe nomi on to ton mo kala maɓɓe yo récompensé noon après noon ɓe poussa pioñe maɓɓe ɗen on yiiɗo son yii son remarque moƴa o maison centrale ɓe darniranmo sina wari ɗo yimɓe kala mo ɓe itti ka maison centrale ga ɓe nabimo toon ko billahi wallahi ara e balle makko lanni ɗum noon woni siɗɗo ma woni siɗɗo goɗɗo ko remarque moƴƴa mandito ɗon a fewno ka fewndire ɗon mi wowlu noon hunde nde en hewti nokku ko tawata hen wulɓini laggine kadi en hewti ko tawata ko ma en fof meɗen hande kadi concernant on pullo concernant on maninkajo concernant on sosojo kala moƴƴuɓe leydi faalaɓe laggine wonu leydi fewndi leydi nonɗuɗi haɗa en fof moɗo eno noddita imma ko daro darito ɗi bandiji ardiɗi en ɗo ko tawata ɗi kewlorke ngulamo pinka ɓe faminanen ko justice ɓe aɗa waɗugo alors que ko justice on ɗo waɗi jullere maɓɓe ni ɓe jooɗi e mare ɓe huude kala ko ɓe faala donc on mi mari komi wiyata on fof moɗon ande de laggine ɓuddata yarata so tanki Mamadi Doumbouya ko laamu haray ɓe wari tumba e hoore tooñe wallahi mayde tumba ko yurmilan kon goto mayata ɗo ha ɗum yurmalan billahi tellement mayde tumba ko yurmilan mayde tumba yurmilan ha feƴƴiɗi kero he ɓe nomiral Ibrahima Sori de Tunkara sina fi tun récompense ko ɗum ɓe nomirmo yafoɗe de ɓe nomirali moɗo sina récompense gol mo est ce qu'on famille donc ɗum waɗi ɓe nomirimo ɗo kanko ba yalgasimu ba on no ɗon andi déjà kanko nawa ministre yo mais ɗon andi ɓe naɓimo nokku goto on hande kay kaccuɗi ñawiti ɗon andi koye déjà programme ji maɓɓe ɗi mais nini ka fewndide ɗo ɓe landuno programme de programme on ɓe arani noon par ce que o landano kanko Ibrahima Sori de Tunkara o landano Mamadi landinomo entre maɓɓe ɗum kadi ala kadi wawɗo yeddude ɗum ɗo kadi o wi ene ɓe ñaw ɗum ɗo fof ka procès 28 septembre ɓe ñaw ɗum ɗo fof ka tribune ɗo ene kombo yiɗon tun ko tawta si yalti wawa dartade lam ɓe wi ko tumba par ce que tumba déjà créanimo e parti politique donc ɗum ɓe créani tumba parti politique donc tumba
joni ko habbano ɗon andi déjà hay tumba haalanano yawgo parti ɗo élection présidentielle on ɓe haalno hay ɗum grâce golmo o yawa tawte o tawa e ɗum mais Mamadi Doumbouya jaɓali jonnon en yii programme ji buy ko tawta hande no mapini ino suni ino anini kadi wallahi hare noon jamalakine mi wowluno mi ɓangini moƴƴa fiyum fam moƴƴa ɗi programme ji ɗo fof ko ɗum ɓinata la loi de la programmation militaire ɓe lannino wadde ɗi programme ji maɓɓe ɗo fof donc à très bientôt Fodé Image Diallo en aro e ɓangine moƴƴa toɓɓe ɗen live mi jonni on 21h de Conakry en waɗa live jonni détail ji ɗuɗuɗi